Salim Angri apa Nadica mangga dipersilakan. Ayo majikan Bapak Rosim bareng Ibu Seri sekeluarga, juga buat masyarakat Sukoharjo terkasih. Aja kiri bunga diri gula masih pengen kusanding. Ayonya Nadia, hey! Apa Nadica yang mana apa Nadica? Sor mangga gini ngapa nger? Kepengin bareng matune barengan baik, apa ora kangen ning kula wong ayu, apa-apa bae jangan cintane wis beku. Sapa Bapak? Apa Nadica wong sing apa Nadica ya. Apa Nadica deui apa Nadica terus kangge apa Nadica kangge apa Nadica di terus kangge Ayana Nadia anu mana Ayana Nadia kangge Abudi Singgre yang Bangkok bareng Bapak Haji Nanang. Ai Kang Nanang wis dadi haji tah Kang Melodi. Bapak Haji Nanang teman Bapak Haji Nanang sundung we lagi cuma arane dijelas tekane apa Nadica wigi ngintinane ya lagi apa Nadica bareng Bapak Haji Nanang. Kepengin bareng matune lu ngamendi barengan bae apa Nadica, apa ora kangen Bapak Haji Nanang ning kamu ngayu, apa Bapak Nadica cintane wis beku. Bang aja kiri bunga diri kangge Bapak Haji Nanang mangga dipersilakan kembali keluarga besar majikan mangga dalan majikan kemana majikan kangge Bapak Haji Nanang bareng apa Nadica. Cuma arane beli jelas dekane kuwi ngintinane lagi apa Nadica bareng majikan Bapak Rosin bareng Ibu Seri sekeluarga. Masih kaki ayahnya Nadia hidang blandang bumbune kuning pancingan
kepengin bareng metune bapak Cinanang lunga mandi barengan bayi apa ora kangen niku lawung ayu duh papai dica sayang cinta ni wis beku papai dica kan aja geri lunga dingin papai dica ayo ma apa na dica deui age apa na dica terus apa na dica deui ini bapak Cinanang ayah age majikan juga bareng yang punya Gens Production. Cuma arane beri jelas tekane nonggonane majikan di jalan lagi ya bareng Bapak Haji Nanang juga buat yang punya Gens Production. Sampai geri kepengen bareng metune lunga mandi barengan bayi apa ora kangen bapak Cinanang ning kula wong ayu kula khawatir kakang cinta ini wis beku bapak Cinanang hang aja diri lunga dingin Gens Production. Makasih banyak kakek bapak Cinanang.